oɗo jiyo woko inde gorko mo jatondirno mo fiji dayno nyamum woko inde o tati kabusal makko e ari écouton o histoire ɗo. Assalamu aleykum, haraylan salminaw miɗo lando si tawi kala ala e moɗon min kam miɗo e jam tun. Oɗo jiwo wo hari mo jatodiri e gorko ko wonno collège, hari hakkille ɗen ɗuɗali moƴƴa ko payku wo o windi inde kope makko nden kabuse makko. Ɗum noon ko tatouage original o waɗiri e o yaw vacances e nokkure ɓawi ton o tawi fappu no tatouyi fayde mo waɗa kere wo no waɗi papillon mo waɗa papillon wo no waɗi inde gorko mum wo kankadi o jiñi o jokki gore makko ɓen wari o windi inde e inde gorko mo fijudude on ka busal makko ɗo no wawa sa windi kade o abrésade no wawa sa windi kade ka busal ma hara noon ko tatouage original wo arti hari on tuma ko fijunde har tun ɗon andi tun mine excité wo woni ɗon wo ɓawi arti o waɗi brevet o heɓi brevet o yehi lycée o waɗi ɗon 11e 12e ko hewti terminal gorko yalti fi makko déjà hari kanko e on gorko mo tatui inde mum ɓe seedino himo wondi e ɗen nin si aduna ko windani inde on gorko nden ko ɓandu makko par ce que hay téléphone ɓe yewta hay anda honto yaari e gorko ngimo inni no faala ƴamimo jumbi on tuma hari hakkille ɗe wo fuɗɗi jottade hakkille payku e fijundar no ɗuytike makko wo ɓay on jombimo on accay hakke premier jour maɓɓe on ka danki modi makko ye looti ha laaɓi kanka de looti ha laaɓi ɓerɓe waali ɓay ɓe waalike e o itti robe de nuit makko ɓay o itti robe de nuit makko on gite modi makko ɗen gonto cikki ka busal makko hino windi inde gorko wo modi makko ni ko honɗum ni wo fanki modi makko ni ko honɗum winduɗa hoore mani wo fanki onni a jaboto langoy woni modi makko ko ɗayre waɗi lanɗum ɗo komi fijayno min yew ɗo wonno fijudude mi windi noon inde makko nden ɗo oni wo kono ni ɓi ko min insi ɗum ɗo par ce que e kala hiiɗo ɗum ɗo ka busal an ɗaynali lan inni ko hunde nde min insidata e mum ha ñanden maayi oni yaafola wo modi makko wayliti waali o woli ɗon o jeeji ɗon ha kankadi hucci ɗoygol fooli moɗani weeti bimbe ɓay weeti tum modi makko yalti jomba keso no ɗon andi le jomba keso no hitti ha parce que ɗon andi worɓe ɓen si ɓe jombi ka dobi on profitayta wo 6 mois ma une année si ɓe anda noon jikkuma on tigi tigi moƴƴa ɓe fuɗɗama noon kolde étiquette ji ɗin fo wo kanko heɓali on occasion profitugol e nude nos makko on ko probléme ɗum wonani mo yeyi ɗon noon ha taymaɓe hiide e mbaldi par ce que ko aaden e ɓengu mum ɓe hiidi e mbaldi modi makko kadi tawali mo laawol Allah probléme ji ɗin noon ɓurti ɗuɗude o joƴƴini mo hiite jahannama o naata o yenna o yalta o yenna o naata o yenna o yalta o yenna wo modi makko yenni ala ko wowlali wo yimmi o yehi ka miñam modi makko par ce que kanko on ɗo waɗi 10 lycée o explicani on wo yewtu koto makko en koto no ñaali min mi wata abordande mo ɗin ɗon sujet ji noddugorejo makko goto wolanamo jako o wattano ɗum o noddigorejo modi makko o explicani on probléme o yewti modi makko ari anani jomba keso sini ɓiyay sodane guerto ma cekke peppini mo waraygal oni wawi wonno hakkunde min joni noon gore ɓen andi nde gorko no windi ka ɓanduma wo maltraitali mo noon maltraiti mo o maltraitali mo noon maltraiti mo woyi ba o naati e ngal degol o ina alhamdulillahi rabbil alamin wo ñande goo de si doni hande si mi maya e maya si ngal koye ngal taƴa kono mi tawi tatouage o landi woɓɓe go ɓe tindinimo ko hibba e makko o hibbi ɗum woni temmere o hulitande woni bilɗi wo mo andi tun temme si selli hara o seedi e tatouage ha e kanko e modi makko ɓe wondi ɗon kon ɗon modi makko no andi hi temmere nden no andi o faala ittude tatouage on ɗen ɗon balɗe gorko on change seeɗa temme yehi ha selli tatouage on noon labaka wo laba kadi tatouage on ɓurti labede tatouage jaka no hulɓini goy tatouage no hulɓini wallahi billahi tatouage no hulɓini billahi wo jaja wo ɓay tatouage on selli wo ko couleur go o yaltini wo labaka noon o laba gorko hocci kadi probléme sur probléme ɓe wondi ɓe jiidodi wo kono haka woni ɗo hande gorko yennitirema on tatouage wo hande mo hersi kon ɗum o hersi ko si ɓe ɓiɓɓe makko janɗoyi ma ɗum ñande o waali fure
arabe lota mo ben hiyata kon dum don ka buse makko woko den nin se wondi wo mi feddi mo message fi jube fewndi ben ta hiidu gorko ha winda inde makko e banduma gorko ta wele ha wele ko fetuda fi makko ta windu inde makko ka banduma hay non ko jombudo ma ay sedigal no wali mayde no wali ta goto windu inde goddo e bandumu himbe be non no tatui himbe be non no tatui en yey mi wondo do mi do mari tatouage on tosku mi do jib kum fuddi mutude kono kufi kunno aninimmi min non ko étoile untu kono kum fuddi mutude kono bonno hersini no wana woniro parce que si biddo ma wadi ni mama ko nunni c'est gênant no hersini e koko explique lan o histoire makko do mi burti andude modi no hersini oni wo jibe fewndi beta sattan goddo ha onti winda inde njaati mum e bandu mum wo parce que na modi manon wo parce que na ko luttata wo mo wonde den min se nyande o mai arabe fewnugol mo be si dum don ma konto tawoyta alla warem ko message do o addi conseil gol be njombaka ben fewndi ben parce que don andi si dio fewndi ke o sikka ha babe makko no faalamu surtout sa fuddi fijude tunga hebi don mo fijida njati gijo pour la première fois hare on no bura mako woni woko woni wota satto ha winda inde makko e made sina dum talla lakke mum on doytete haka gaburu kanko ko on don histoire o addi ko regret don o wondi e hare sen adduno video ko haado addudem mo e hare en saiji fi video go merci.